kayak di YouTube-nya menyediakan PL-nya. Wudunya. Jadi ada wudu aslinya dulu istilahnya nih. Apa wudu ini yaitu ya ada upaya untuk kita mendekati. Dalam ilmu hadis tadi dalam ilmu suluk itu mesti daripada guru. Nah, bertemu berkhidmah itu adalah wudu. Dalam ilmu hadis wudu adalah ilmu riwayat. Bagian adalah ilmu riwayat. Jadi ada ilmu riwayat, ada ilmu riwayat. Ilmu meriwayatkan ini tidak mesti paham. Kam hamil fikih bilangan wa aqahu minhu adalah saya Bukhari. Banyak orang yang membawa ilmu yang dibawakannya lebih paham daripadanya. Maistibatnya, manfaatnya, ambil hukum. Curiga mana ya nih loncat. Jadi apabila ilmu riwayat itu seperti wudu, ilmu riwayat itu seperti riwayat, maka jangan menyepelekan ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu apa? Itu dua, as-sama wal ijazah. As-sama itu mendengar, belajar bertarus kita, belajar bertarus sebagaimana Yasin Al-Qadani, belajar bertarus sebagaimana Ismail Al-Yawani. Ini bertarus berpijak, atau paham ya. Jadi ilmu riwayat itu dengarin hadirnya terus kita majelis paham atau ada akan ada ilmu. Nah, kita belajar dengan almarhum abah kita konsultan karena bahasa hidupnya kacau. Nah, paling komite 3-4 komite. Nah, banyak juga orang itu. Nah, kemudian dalam ilmu apa usaha wudu itu adalah memulai dari kelima beratnya, memulai dari kaki 3 jalan artinya apa bijak apa itulah. Jadi jangan juga disepelekan hal-hal seperti itu. Allah mudahan waktu. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الى يوم الدين اللهم نور قلوبنا وبيض قلوبنا وشف قلوبنا والف في طاعتك وطاعه رسولك بين قلوبنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمت لنا وعلمنا يا الله ما ينفعنا وافتح خطوة العارفين ورزقنا العلم الدنيا وزدنا بالعروض يرفع التغلب واستقامة حسن الخاتمة وضد يا الله في قلوبنا محبتك ومحبة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفر السيئات وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الله Mana yang berokok? Sunyi ya, Oh, talindung, akhirnya talindung.